ya via ici on ina le leti ni na le gbe na station later police opa oku origene ona ti mo wizebo na wizebo oweni lare ona do vie pichi jore ladia ona do rie ebe ladia owi yan mana ina wi won ina wo ogun akaba owo ma ni me defend na ma pe gbe no that pa custody yana that odo so ewe e matagele no ni adameji ina ni ijere to ku no bo me obi edo obi okoriomo ni jore kere ikere jore na ona we have a lot of problem already between women to women, but she went because Ijore it take care of otemenekere. Ijore ma iye gbariana ma wari ave. It take care of otemenekere. Ovie gogo biri no ga lele. Ovie Ghana no mu joba di ori money jowa. Oni na gbe agbe wo na teru Ijora o. Mo pa bi boy si agbe boy ni. E boy na do sign a check. No rie Nijore ya ke saloon. Ijore gwa weto na so atie bo ya. E ma ni re Paris when ya say Ijore have been challenging me for long. Iruwega Ijore ma gegbe oko mi. Uwega o tie ma ni Uwega mu ya a life oge. Eni Ijore ya so salt and water. When Ijore na wo ku voto Ijore ma confess. Ona when you do confess with a last criminal. Ma be over no get to ma o ki ava Ijore we. Ori ejo nu no e. Ijore say a lot of things about me. Ijore they have where we na be ladia Uwega ni. Ijore was shocked. A period in a restaurant on le Paris ina gwale ke na ti gbe wa ouni then you na be lu ovigbo no mujo wa ya set me up when on tie line me ya na conduct line me o wo pa ido tie me ni ati black we o ma ro no tie line we ni ga imu e boyfriend Ijore no ovigbo ni agwale be ni aya do get me ni ado gbe mu a o re 3 days na mi osisi o ma na ku me na do ti o wa ya na ta ma we ni be careful NRA station. Imama no baba me. So on na be bolofua. Then a wito, my Ijore is a robi egbe la Ijore na tie me we mani e ma bi de, ye ma no si ono na. Boss unu, e na Ijore me ne police taye be. E police ki ati ba we. O we te police ba yan oge. Ijore no bi o meze. O we police to oge, o we ti yan ba yan oge. No okay, no problem. Ina e we me ni. E me na ya we egbe to tere. I forget it already because enyo pari emeye gan iya ni ke no do yin ame wo wa iya na bigwe yo to eso na ve me na we manage go if forgive one here subo saro ba we wo go me mi ya mame ina be ye then ogibere 2016 ma we jore igbiaza ni fo ijore ma ye we do ma o plan na the social media o ma la social media iya na ga we bolega yin wa buru me okoni ati e buru me ni ati no bia na buru me o sa mese vera nyam Ijore na we bolega meanwhile Ijore be ko pa no give me na ni ati ye Stephanie ori e bu me ade we ni la gogo yo mo Ijore ku no ku e fio ke libiare ko se ga Ijore ga bia ma le libiare o ga bia Ijore awi e ma bia ma le libiare we no rie sort of water we no fio boy you we no vebo we no ka be ne ni ala yen gbe de ti bai e ma Ijore fio ke libiare ona mo vision oku ona biaru eva opa waru eva ni ati opa atuare no bule libiare ona be vi o atuari en ati eni no wokan opa we na deporte opa we ma deporte then aburu me mani Ijore vie la aburu me vio ke gbe libiare e police na ne motai me ma agree e mani Ijore be viore police na ne motai because we have a conversation in our phone me mari an gbalegbe mo pa na mu dai gani ina je ina ladia ina gbe 4 years. Meanwhile, our can be no go allow them challenge the Kenyan language na gbe. Igi gba organize station matter me police where tik bi yen. Ona we police gi mo mu yen re. Me what da for me mu yen re me na ano ge go ano. Yen na ebe our can yat Divine John. Ona aje church a Pastor Clement. A Pastor Clement a police give a tie. A pastor no sun da no sun. A pastor no a church quick bene. Nu ya go salo boy bueku. A Pastor Clement in have a so say where matagele no a girl at a church in or where madam muere and a Pastor Clement a madam again a no white choir no church. O salo boy here punish Clement then na o mani makana ne pastor not be di Paris egin a church because I know is a woku omo una zo popo ma be hu me na iga ka giyan
ijore o Clement o division o igakagiya gan awiya me yekiyama but I never do so ani na plan ni yala ti akedera de ni yaruwe gan ijore magegbe oko me ona piku gbon na te padova otoje botemenu piano ona go ni akọ wetin yen leru no ni arere la di amigan no no don have information ge judge e procureur ya ni ya obegi me what is sunu po give na ije me na ti mo vie na ije wo kin ogwe ni me no si ni me obi ege no mo ekona oregbe libia ni la ina ije wetu me dake gare e na ma keke ni ri obojo ogwe la agwogo me no me ije me na bi ogwe awo ha eko eru kise no mo e dada wi he akin keko you know I can je momo iyen je me no di onu which I did ima sie magbalegbe ima be sie ma authority we ima pa ma eva ina gele jo bono bi okan na ade ogire obo oikese keni meje ko ni ruki ani then ya na sister ya na tama we mo mi gbin ma no yen ma oni ebi na we o egboku wa bi iyen je me no di onu azigoji there do mona boy kan e kan we. So later also have done imato bomi emwe dokpa fi obi okanani o ma no reke ni mejebe July ona wa duro be ina mu ari owe e social na tie sa won wan na ne ona ya aro we social o ya aro we social social na mu wan na mu fuaye ne mi agege wo wa we wa do wetin e wa le kan na wo do e dokpa be bu mi ado we ni la ni do gwa la na osan ju bi yen e make na me na wa ita mi ya na we obi je mere ma wa bia mugia iya testima boy sisi memebe okova mona ina we ai we gboni o ma be kun ni ari o ma be ri ni eje obi je momo which ma wo khani na gele d'accord o khani erema ile problem with e one day e do pa ti e mo wo o mo ri owe yin ki o me na wo mo ka o no me go bi egba nene wo wa o khani na be we o ebi obo kange obiene yeme ko diemere omo na piele so which ina rule de ina do ina lobie ejo wa lobie kebe wotana ni gewe no hin aje oga do serious atie e popie na ri hospital ona woke me yin akun ene aburu me yin o sa o me se yin ijore yin yakun ene yin e group yin akun ene ya tie ogbalegbe kebe no iwa ro ge no gbe na boss teku eri ya mume na ya riba ibere ba gbalegbe na we me na mamo bote camera e me ya gwa lori but my phone you na do one conversation my boy calling somebody no help me there obi ohanare instantly ma be sin ina wa be temi ya eni ya help obi ohani mo gbalegbe only my the problem information me na dey have them ohani be ku we kan ti o be tebe we mama wale kia iwe gumeti ya wo wa ogewe ni be kia information me wo kan ni be pioli jore we are not calling juju ebe Senegal ebe wogo ebe ni ati ege Ghana e jore lo o ma no ka di me dare ebe Senegal we na joro mai a best friend de no joro gi e me you understand me joro no we want confess na ona gu no ro ni we ge bi ni mae eri wata se iso ni omo eni joro kameka so ijoro working then me yiru wega me igo wo kanika wo wi yegi se keni meje me na hunye keke ko ni ya nwina nye ma mi go ri ere gbin gbe emi no ma sunu ijoro na ri wo hani ona ri last tapa ikaru wega na agbegwe we gi yen ya yen fi ya ye gan o salopa iri okwa ji yen ya bo yen na isu church yena iswidi ani yesigye meyege omani no wa be dididi edo ya ibe mu ebe ogbe na wo ke osaloba meje erun ekeri o ina be ewe ba edo no pa me wa bege obe vie mani magbare case of ye t-shirt ogeni abiojo wa neni adie case we rimere case neni ade eni wetin yeleru neni information me na collect oni jore ona collect information me ya low again any ya detect any na izigesi egbe but it was too late you understand me so if la diabega imebe tebeje worry e dokpa iwa bege e wo ya tie me ya gbele video gume 1 year and 5 months or generally la dia before months if I'm not mistaken me wa be la dia avec gbele video gume ijore na do giage ke na bo si o e avisho de niga gie e gange no rie me ye gan
Niga kama wakani what to say ni ega ati. Eni na asalu boge kyo sa ave sa burume. Na ma burume. Ne vera no ye vera riovan. So ye na asalu boge yere na giage bayin. Ona ye ebo ya se me ye na send me the video. We ge. Anyway ge na. Agbegbe be ye la di abega. Ege na ma ye miami. De no kwalo ki avegbe ne. Mo keke no so. Ebe no ya gi me kan yere ba. Nu ya so se egbe me. Mo keke no vie. Uweri eketi la di abiberu wegan. Una bi aname. No problem. So ebe ye la dia. We tu go me. Ebe ya ni si ajo. He lose other. He lose everything. I start from zero. Ya fie book money me ya bia wo wa o hana mama emu mama we washing machine ama iwe go doro ama iwe moto ni mu ye garage obi gbopa ni ati heri oni na mu moto me na du moto me mu we garage obi no pa we na be mu a kid go di ne ni ati e favor ye na mu jogwe heri we mu kid go di ye mama eke ni emu eji o ma gbe ojigbe ni la o ye ko do hasa abi yana na kana baba ima sika ya one day ni adori ye one naira me Beni why alatia eriya kia ba no awe no ma kia ina riege nia ya be Paris because Europe baru we the whole story other people ro eni be le egbe me edi me be le here Nigeria egbe cause even na my fo iya na first time second time so iya se egbe nu poge abere oya me bi egbe ebo ni meje na very close to ire kene bo meje very close to Luxembourg megire kene ya je ibi egbe ni ya aba wobi aba wawa na ya pe ima ni di ya so say ima ni di ya say a best friend me my equal a bestie because he had deal with him sene o ma no ye 12 years prison ike la dia era me na wo iwe gbe kebe la dia ege iye me na wo imamu kegbera we imamu kegbije we me wa gi me ma no me joa e do na wo me wa gu me ge me ko ma no me joa me kama no me joa de ni awu me ya eni jore be ganga ni re parisien ya ni keni no concern ni re parisi ni awu me e jore we gbe be continue o mo me ade social media jore ma be he we be yo ona ye continue o se na latia wa ge ne ene ni tanna ya na iga fi aji jore gbe awe ama yeke ama ba jogo me ma me beti ma fi ayo egbe be ni o ya sunu ri ya ta na ene police ta ye be eita mafia bai imaze magi bai no ba ari rien ijore okawe kenigi okawe ketedoni nulare oni emi pa ni hamawe imawe nu eri meju nu we yari rien imawe de no gbina ni o ge gbina nu e beto wa ijere we 12 years agari age ni yala we bore ni ya je gbe gan wa ijere we awo ba igbe ya wa na Sorry. Iga you wa. Iga atu wa. Iga obieru wa. Iga cousin wa. Ana u megbona. Edo wa gume nejore ni we no zo mo bobekun. Ni magbon we bona. Imejoro sa. Imamo mi jore go. Imajo ku jore yari na ide. Jore was nice to me, I was nice to him. Igbinane ikhonkwo ni jore ma ikhonkwo ni mebe instead when I yak be measure gwalo yo wa do to wala gogo wa gume ne jore no bi amaze ora boyo mekure wo ge okukwori o mama okukwo be gwo ma wo be fie ma ni die me yega wo be fie ambo yakia be dala mi weri ewo na we jega ne jore e kan we jo ma jegege ma je komo be to ma ku ta mi de sota water awe kan jo re party no waru da mu we yega be party aya wo you were number one suspect on Nigeria. But I'm away better ere because you group up on ala. Ari Ghana, Ari Benenu yakbe, Sali Benue, Obiesa ni guy Benu, Obiesa Benue. Wawe, we had to amu bad to turn away, the Salobua Gelewe no way. One Salobua, when no via Zangba Zane. When all the other came here, one bell. Why bebe negeka, why we, because you have pains in my heart, so I have to pour it out. And not pour. Sister, when we might settle down where me beg destination of where we are, we are settled down. We are so my dear, don't make now understand. If I make good baby, what I now, you see, how can we go? You should have one of pet or no carry social media, no, ya deceivable. Make Yaria, me jore, Idoria, your woman, or me, me tell never no, ya bali me. Man, look at my eyes. Are you seeing joy there? There's no joy.
What's it? Enjoy everywhere. So for that reason, when you jore when I get popo when I get me like social media, or ya collect his ene. When ya collect his say you call ya dege. But now you jore agalu. Oh, when you jore me go say no way flight. No ya here. When you jore zomo bowekun. When you jore zomo bowekun. As a popo ma, or is a popo go not west egbeke. On I turn back, it will come at you. Ijore ma wa yegbe ovia mimi no yegbe ke dede social media na zegbo wagbon wa dion o da wagbon na je odun wa sungu no wo go me papa me gbon no fi awo ni agage Ivie to ni mo se vie to no go me ijore obi omo se nwa ya na wate ijore eli ugo awon yi no no re wa na ugo na te baby girl na o se bi yam ijore ga kan o se gaje gbe ga kin ni mo go me biscuit so why ya on enia iyore ni we wa penti wo do emi afe ekini ko na gun le mi aje gbe pa idu mo la dian idu mo yiyo we ya fe ko ya no water ba ko ya fe ko ya no water ya ba be ba no wa pe lelu we wo do ya le la wa ya trust me ya ve la wa pa bo boys e to we gbe na san gboze mi gbe we ni mi a ki o ni san Any run a follow my talent for oh you are first nation ya talent because when we are provoke when my come and when pisho when the man only and those near Guani ani in only a country where we ya when pisho when I you pokwan what you may what I come at my platform and when pisho na agwa no we come any way ban no it says you dey guane udo you okpunyo ni o ko na na jona do tu ekere kwa utara ebe ni yore ya gyo na gan ya mwela jaba ni wala gba ijore e police e we bogege gbebe benona wori do we testigo na mo aye gan police we bogege gbebe e senti gbebe ni we eli ugo ijore saloon although testify they argue kuna gan the first time so ijore me panu awo beni ka we na mo so na ajo wa ba o ade o do pon ni me susu ma do pon ni me ma valeur magbon me at this way magbon ni an even when okuna when we gbogbo na do tu ekwa even okuna me gbogbo me aka mo okuna so we igbofo